Omukoro go kwijuka emyaka 68 y'ikigombe cya Mothers Union cyaheza kirukereza abakristayo omberezi bwa nkore gwakorerwa akashoze ruharo bakose omukorogo okutongoza akatabo akaramo ebyo nebikozirwe omure n'ombutongore kugumizamo nabombeka abo cyombeko cya Mothers Union Complex. This is the faith that Mary had. Karo chenshiro nyikebite recorded omu history nani ndebo mu muzakureba mu buntu bungi abachara bona ahanchiko zona zobureberezi bona baryo. Dr. Grace Mulengezi orikura ekigombe cya Mothers Union arengorwa province yekanisa ya Uganda niwe yabaryomye mukuru ogu yabashinikirizibeho iba yashaba abashweri no kwatanisa okureba ngwamaka gabo gatambura musinje omurunji rebona baryaha mu biti byanyu basaba dikoni n'abahuriye abamakanisa President Jenny Namwesije n'umwami wawe kusima executive twenda kusima every person obwijaheri izoba abakikuru abashija mwena twashemererwa million ezirengire omakumi ashatu zarundanwa kumurugumwe gugumizamo nabombeka aba Mothers Union Complex. Kora Mothers Union twenda self sustenance eje project ezo kuyamba maka kuyamba ihanga kuyamba abantu bona bo kwantu enda kutamu okwagu kumwaro hari business konkate kitiro twakora amafuro yo kubanza twenda kuteka mu skilling center kugira ngo tuyamba abanyeto tuyamba abakazi tuyamba abashija umuntu akabasa kwebisaho abasakoro mu rumo kugira ngo etunguke amakagarike kufa gashenyuka abo butebasi aba TV West ndisenyemo Gideon aho mrembar irahandanzi yo mtawuni kasikutura yongereho revenue